bwanyuma y'abakristayo bakazo kwezo bwireborengwano bashabira mu kereziya efunzire abebembezi bashaziremo kutaho mukoro gwo kukinga kereziya kandi aha mukoro ogu ori umunyeshengero wakazo Honorable Dan Kimosho ayihanangiriza abantu bona kurebeka ngo nkoko bazeire babo bafireyo kubegese dini nabo bafeye umunonga kwegesa abana babe dini ubuntu bwabo bakoze urumorumoruki barekaho dini yakuza mwene leta tukorogono umukobwa kuzabandi Uganda tatahirwa kume turihanga y'umugisha ihangari abamatazi president yakambirije akuraza ihangere kubasa kufere dini kandi hona abaraganiso butarha omukombekera mukama ngo kandi nazagumzamo ari kumukorera niwe kabani Israel twakoraho mono mwe faza kuyagetse nkabe yesasiye ndazona shikana ubundi zireyo katukozere cyeneje ongati yesasiye izengerekanyije kachakara abasite nako tugire tukakore tukongereho Baito nawe orumukuru w'entebe ya katano asimire Honorable Dan ahabu kugumana ashakira abanyakazo ekireteire ntunguko mu rukazo nakejoga agaspika mwene kitumaze kugirana besho kugira ngo bizo kumaza kugaspika kandi president kandi wanguriki tomuzi ati ngira umuntu ndaho bayero kugira icyo kundirumbi abo ryo mu regime y'abantu regime ekomeke kereziya nke wabo ryo mu regime y'abantu regime ekomeka amakanisa kubakombeke wabo ryo mu kisanja cy'abantu ekisanja ekyo kikareta tractor za government z'ukukora enguudo aha district Baito nawe faza ayebazubwe Andrew ashabira bariyo muza office obutashishankana emirimo ya government kandi yayihanangiriza abakristo kwega kweteisa ngo habo kuba tainoshikiriro mu nseji whatever office you are holding no sageni tembe obitaka no imanisho osanga tata brache kano saga because of the pressure and the pressure of this world. Let us go to the Paul and what are we emulating from him? One, to be a converted sinner. Hona garikire yashobora ikigenderero cyo mukorogu kucibeire kiri okukinga ekereziya ngukonka abantu bashemereire kwigure nyigi omoyo kwera katahamu ngo habo kuba ekereziya tikiri kizimbe. Open the doors to the house of ekereziya, to the house of the community of the madrasa. We don't try to the madrasa na niji, but we should always allow the church to be open enough to allow fresh air to enter. Fresh air this time we are not meaning this air we are talking about. We are meaning the fresh air of mercy, fresh air of joy. Gasha kwa sima nao mabe wa Sky Television na Genshonga omurukazo.